chibai le vek ule tun tu ma hian fighter lam han hoi le lokilangin F-22 Raptor chol mai don anga ngai a chol le don tak lo thu tele chuti rol chuan US fighter Z danglam jam Z ropui AV-8B Harrier a chol don tak thu tele US in bunker buster thar tur don mek te India po ina bunker buster siam ve mek chungchang te kan soi don ani US Congress nuaya House Armed Services Committee chuan F-22 Raptor chol thenti rot ma chu an hnol le ta a alomam tak ko setani F-22 Raptor hi angai na tu te hi chuan kan ngai na em maya ngai na via wete lo hian atuama hi kan la chuang big chuang lawa atak taka po kan la mu chuang lawa hete chung hian ral khata tang hian kan lo ngai na ve em tlang pu yani a F-22 Raptor ngai na tu te tan chuan thilom top chu ani hrim mai Georgia State Representative Austin Scott a chuan herot na hi a the luta September ni somthum sang ni somthum pani thleng chu US in F-22 Raptor sanei za somriat pali vel chu pakhat ma choltir lovin a en kol zui zel don ti a chiang ani chu hemi hnuai hian F-22 omzel dan tura ro chu an la rel le ang an chol thentir hnuai hian kontri ila pakhat chu leivela thang ngai na tu te ho hian ti ro u Kovela 5G stealth fighter masaberle air superior fighter thaberangai F-22 hi atira chuan zasari somnga siam kha antum hem mayani a ma se lo haw tak em maya antitlem ta zela kumsang ni pakwa khan khati laya US Defense Secretary Robert Gates chuan za somriat pasari niturin thutluk na siam ta a service lai hi tuna hian za somriat pali vel a omriatani F-22 variant Louis Berchi Block 20 somthum pani te chol tir tura rot na po hnolani a US Air Force ho tu te chuan heng F-22 Block 20 te hi ral beinan an man plak lo thule training nan chaw man plak an ni thu an lo soi to thina ral bei thei tura upgrade turin sumsen cheu angai don antibok ma se House Armed Services Committee chuan kolzel ri an du ani F-15 EX Eagle 2 F-15 variant Tharber zani somruk pasari ayatam lei thei na tur te po an ngai tu tela aza tak pon ani lo an tumlok ayatam F-15 an nei thei ani chu Arizona Representative Abe Hamade chuan A-10 wat hok chungchanga rotna athen ve boka US Air Force 10 autonomous emo semi-autonomous emo artificial intelligence angchi ho mangse ti rotna chu pomani a wat hok hi tunma aina changka nga a hlo sot don ti na ni chu House Armed Services Committee hian A-10 chungchanga thupoimo dang pasan nei boka an thupas ang chuan Pentagon in A-10 te chu a chol tirma zirchian na anei photanga Pentagon hian A-10 te hi chol mol tir top lovin Armed Forces dang emo department danga te man tangkai na theim ti an zirchiang nga US thurol pui ramte leitir te po azia phianangem ti te po an zirchiang vekanga report an thelu donani tunmain A-10 chol tir tumna alo to a no la lo ni to thina ni thlok na bon pani F-22 le A-10 te chu kumeng mozat chu kan la mu mele alom hrim ani US fighter Z danglam zam Z ropui AV-8B Harrier chu chol don ta a he Z hi US Marine Corps te chuan kumsom li chuang Z an lo mang to a an lo mang thiam em to a Middle East thalera tanga Afghanistan le amphibious assault ship a te thlengin fighter tangkai tak alo ni to thina Guns and Roses have nothing lasts forever even cold November rain an lo ti ang deuh khan chatuan dai engma hek lo le a chol ve don ta ani nimin pi khan function nein Marine Attack Squadron zani somni pathum VMA 223 Bulldogs anti bok te chuan Marine Corps Air Station Cherry Point North Carolina USA an fighter duat lai hi official takin an mang tha ta ani alung len thlak ve roi khopang le Harrier le Marines te hian inzom na thuk tak an neya Marines te chuan za na chibai an buka ui tak chungin an chol tir ve ta ani an bi chiang hlek taila he fighter hi Harrier hi attack jet ani saklia mai lawa Marines ho chet du na
airfield omlo na huna po andu anti thei na chan ani a marines tumru na ataka alan chu thei na chan lian takani generation masaber AV-8A Harrier chu US in jump jet alu chitran na masaber ni in kumsang kazakwa somsari pakata an mangtana Harrier variant tharber anchol tirta ka hi AV-8B Harrier 2 ani he fighter hi British Hosiam Hawker Sideli Harrier be chana siam ani a special na chu a airfield te toile phuat chop tak atang athlok chuak le tum mai theite longlian vaklo le mun chepa atuma athlok thei te kha ani boruaka athlok khomwang a hover thei le bok cold war lai khan thlo naran oi chu be pasak ber tur ani rin na om thina British ho chuan Hawker khi an ngai tu chuak ta ani Rolls Royce Pegasus engine manga vector thrust turbofan engine ni in vertical take off le short take off and landing atan bi kaduan ani American fighter dangte ang bokin Harrier hian Cannon AIM Pave Oi series bomb le rockets te apai ve bok kumsang kazakwa somkwa pakhata khan Operation Desert Storm thlopin voisang chuanga cha chuaka annuwa US indona lian thama chuan atel tadeu zela Balkan sa ani emo Afghanistan ani emo Iraq le Libya te po man ani zela ISIS so be na te po aser zinga amei ang alo ni to thin an tan chuan a om talo tur hi chu khuang lova chai ang te po anni na chen om ome Aywa Jima Amphibious Ready Group ARG 22nd Marine Expeditionary Unit le an Harrier fighter te chu US in Caribbean vela ru hlo phurtu te be na Operation Southern Spear tangkai takahman anni Aywa Jima ARG hi Venezuela President Nicolas Maduro anman trumpo khan antel ve nge ani Harrier pilot te hian training danglam bik an nei thina fighter jet pangai pilot tenen an zirlai syllabus ainang che lo ni chu Harrier chu alo upave ta a en kolte a hau tak ta fu mai US chuan mel maral thuam nei thatak be nan chuan stealth temo advanced sensors network warfare ti thei 4G fighter aya survivability nei sang an mamo ina ria F-35B i alo piang ta ani F-35B hian Harrier atlak chota alo changkang zokin a stealth le zel nen tunlai indo na dan kalmang nen ain miltabi ka kan revek o me hi chu F-35B in aman short take off and vertical landing propulsion system hi British company ro pui Rolls Royce siam ani nge ani to pangchia lutuk lo kumlama tamdeu ta chuan AV-8B Harrier hi kan threkhopin karinga True Lies Fima Arnotan fighter khalakha AV-8B Harrier ani achol don ta ani lungte po leng don roi khop mai GBU guide bomb unit chungchang soila nikuma Iran ho nuclear mun ma den na Trump man GBU 57 kha kan la revekanga 57 hian design somnga pasari na ani ti an tira ama saber chu GBU 57A by B anti adot le chu 57B by B apathum na chu 57C by B chu tiang zelin athar ber chu GBU 57F by B hi ani US chuan GBU 57 thlak nan GBU 76 siam atum mek thu kan thefur to mai theye he bom hi next generation penetrator NGB te po antibok kumsang hi som ni palia khan US Air Force chuan Applied Research Associates le Boeing nena kumni chunga a prototype siam turin contract an lo peto US Air Force chuan pound sing ni sang ni keji sang ko le somsari pakhat ain ritlo se a accuracy hi meter ni point pa ni vel tal ni in za somkwa vel target fu zia ni thei se an du accuracy kan ti hi mizo tong chuan aka dik thei zong ti mai langin afia mai in ka ringa accuracy meter ni point pa ni ani chuan a target kha a thel viaw ni point meter ni point pa ni ai hlai na thel lo ti na ni an du dan an ti chua thar bera ero chuan an du tho ta dewa pound sing ni atanga pound sing thum in kar velarit ni se an ti thunga fuse changkang tak tak manga lir hing ang maya sok wife na satak zuk siam thei an du ani
US Air Force chuan GBU-76 boipui tak turin advertisement an chua le ta a June ni som paruk thleng an advertisement hi a chan thei don ani kan hriat angin GBU-57 hi B-2 Spirit stealth bomber chawin apai theia pound sing thum velarit ani bok GBU-76 hi adang lam donem US tumber chu bunker buster pangai anga mass velocity scaling ari zong le aspita in hatber ni lo deuh bunker buster thazok siam chu ani a an siam chu tak tak huna ero chuan GBU-57 ain ate in azan zok rin om a chan chu B-2 Spirit ay te zok B-21 Raider a paitir an du don alan wangani navigation system tharte po US Air Force chuan manan du a GBU-57 hi chuan satellite puina mangtel INS a manga a mei lama a om GBU-57 ain GBU-76 hian leichang a ver thuk thei zok rin ani a engtia thuk nge ti te chu nakina kan la hriat bel bei seila add-on rocket booster vo tel te po an soiri me kani US Air Force 2027 fiscal year budget request ta chuan NGB prototype demonstration heng modeling simulation design product development le test te chu fiscal year sang hi som ni pariat topa chuan ti zo man vek tum ani thu ain ziak ani engtika chi ange man the pe ani don ti ero puan ani lawa heti lai hian GBU-57 hi anchol tir ngal don ti na ero ani lo upgrade dan tur roman na sang an la nei tel thawani GBU-76 hi a chip chiar deuh kan hriat huna kan la soi le don nia India le bunker buster chungchang hi kan soi nial nual to a an soi thar le lokilangin India chuan ni kum lai hol vel tangkhan Agni 5 bunker buster variant asiam ve meka an siam dan chuan apua ma in RCC emo RCC reinforcement concrete lukasa metar somriat atanga metar zavel zukver thei tura duan tumani apui khopang UST danangin a speed le ri na mai nilova shockwave mang tangkai ve tura duan tumani a ring laser gyroscopes le India kutsuak satellite navigation te man ani bokang air defense system pangai te bum thei turin relate som ni chuanga athlo thei be sei ani bok India chuan aka thuizong ai ma in aral thuam pai pon arrange sign warhead hi ngai poimo zoka kilometer sang hi zanga atanga sang thum ka pha in warhead po kg sang sari zanga atanga sang riat vel apayanga canister based phurson thei mobile tura don me kani US anga thlo na manga ka chuwa tumna ero a omlo India chuan bunker buster rin tlak tak nei ve ngai tumin Agni 5 thei topin ani a modify ve me bokani tuna kan ngai thlak tak kha pu Freddy VLC maziak ani a ngai nom min ti le ngai po kan bei sei ani ngai thatu te hun lim om tak mangzui zel turin du sakna sang ber kan hlan le a cheu